Ya alcansaya asigun na 800 mas el mga Kenya kina biktima y pasyente ahora del mga publiko y privado hospital kita esperansya con el Caganeras y Gumitorio na syudad de Zamboanga. Y por causa con este, ya deklara ya outbreak el Opisina de Salud da enkabesa si Dr. Redelin Agbulos. I am taking this opportunity to advise the public, Albert, kay El Zamboanga City Ara. We will anytime today we will be coming up with an executive order of a diarrheal outbreak because tablangan kita, there were already about 800 patients admitted in all the other hospitals in the city of Zamboanga na tiene gani diarrhea and vomiting. Asigun pa kunili, un virus o se llama norovirus, el cosa taman kalayat na syudad este tiempo, que posible estaba na contaminaw comida y agua, kita pwede asetapon por medio del aire. And this norovirus, this is a highly contagious virus that is first time kita tiene na ciudad de Zamboanga, and so having the first time exposure con este klase virus pin manadagat kin afectaw. And of course hindi lang este ara ta sale na comida el cosa kita takome cosa kita tatoma because this is now a contact to contact or person to person transmission. So even arat ng kwento kita dos te pesta bumitayo because tenyo el norovirus, you can easily get it from me because it can also be transmitted by aerosol na aire yan. Sisinti asigun ko lang mga simptoma, debe asigun levadayon man na checkya ng mga ospital o cercanos klinika. Yari itira también si Agbulos, que debe hacer regular el lavado del mano kun habon, inumas man konfiansa lang na mga disinfectant lang. Único precaution pwede kita dali ablara is personal hygiene and the frequent washing of hands. No mas kita man rely na mga alcohol na alcohol because it will not kill the virus. El importante kad is washing your hands with soap and water. Base na estudio, semejante asigun el epekto del enfermedad con el problema del gastroenteritis, que igual na ko se afecta con el mga IDPs cuando talipa sila na grandstand del mga pasaw tiempo. No asigun din way nada con este abiso, siendo posible muri el un persona, quien hindi aguanta con el epekto de este na un persona. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.